Shuti bakunzi ba Rwanda News 24 turagarutse mu kiganiro cyacu uko biri uyu munsi ni kwa mbere itariki ni 29 z'ukwezi kwa kane mwaka wa 2024 hasigaye umunsi umwe gusa tugasezera ukwezi kwa kane twinjira mu kwezi kwa gatanu. Nkuko bisanzwe ikiganiro cyacu uyu munsi kiraza kugaruka turaza kuvuga ku mitwe itatu iri muri aka karere kacu k'ibiyaga bigari yagiye ishinjwa gukora ubwicanyi ndengakamere kandi iyi mitwe yose ikaba ifite aho ihuriye. Muri iki gitondo cya none turi kumwe na mugenzi wanjye Alphonse Munyantwari Capone. Alphonse Capone Munyankindi Capone. Waramutse murakomeye ndetse namwe inshuti banywanyi ba Rwanda News 24 aho muherereye hose turabasuje tubifuriza kugubwa neza ndetse no kugira impagarike n'ubugingo. Reka rero tudatinze dutangire ikiganiro cyacu. Uyu munsi wa none ndashaka ko uza kudufasha gusesengura utwereka ihuriro cyangwa itandukaniro ry'imitwe yagishinjwa ubwicanyi ndengakamere mu bihugu byacu kandi ikaba yitwara igisirikare. Turavugamo umutwe wa bawuzamuga arya ni impuzamugambi zari za sederi ariko nazo zari zikubiye mu kintu cyitwaga interahamwe. Turaza kuvuga ku mutwe w'interahamwe, tuze kuvuga ku mutwe w'imbonerakure, hanyuma tuze kuvuga no ku uri wazalendo. Dutangirire ahubwo umva twatangirira he dutangire ku nterahamwe. Utangire utwereke aho icyambere ubanze uduhe amateka y'imitwe yuko ari itatu, buri umutwe ukwayo, nimba nabyita imitwe nimba nabyita ikisimbizi, hanyuma nyumuze kutwereka aho bihurira naho bitandukanira. Turaza turi bwibande rero nk'ubusesenguzi n'ubushakashatsi butandukanye. Ni dokima nini twagiye twifashisha mu bitangazamakuru bitandukanye, harimo Wikipedia, harimo Google, harimo icyitwa humanitarian ni gishinzwe tuvuga kwita ku bantu sinzi mu Kinyarwanda. Ni ubushakashatsi ndetse n'itangazamakuru ritandukanye. Hari n'ibikorwa byinshi wenda abantu bagiye bibonera. Ibyo byose rero nibyo tuvuga muri make. Ni ibi twavuga duhereye ku interahamwe ni umutwe witwara gisirikare washinzwe ahagana mu 1990 wari ugizwe n'urubyiruko ariko rwubakiye ku ishyaka ryari ku butegetsi icyo gihe ryitwaga MRND. Ndetse nyuma yaho iri shyaka uyu mutwe waje kuyoborwa n'uwitwa Kajuga Robert. Iyo Kajuga Robert rero mu ntego bari bafite ajya kuyobora byarimo ko bagomba kwica abaturage b'abatutsi n'abatutsi bagomba kwibasirwa n'ibikorwa byabo. Bavuga ko Wikipedia yo igaragaza ko abishwe abari bagize uyu mutwe bari hagati y'ibihumbi 500 na miliyoni imwe. Bakaba bari bagizwe nabo Wikipedia yise ngo abahutu bari moderate hutu. Ikindi nanone ni umutwe nubwo ari ushamikiye ku ishyaka rya MRND, hari n'indi mitwe yagiye yubakiraho. Twavuga nka sederi yari ifite umutwe w'urubyiruko witwaga impuzamugambi nazo zagiye ziyubakira muri izi nterahamwe. Hazamo
n'umutwe wa ntuza wa ari impuzamugambi ndetse n'abari abantu bitaga ba Hutu Power. Hutu Power yo yavuye mu mashyaka yose, ukuyemo PSD gusa. Ari amashyaka ari mu Rwanda harimo ngiye kuvuga kuko harimo udushyaka tunini duto twinshi cyane, ariko tugiye kwibanda ku mashyaka manini. Harimo PL, harimo MDR, harimo PDC ya Nayinzira hakurya hirya gato cyane mu izindiro, Nayinzira Jean Paul Musene. Hakazamo nuza na PL nayivuze, MDR nayivuze, PDC nayivuze, za Rama Rwanda nazo zajemo, nazitwaga za PECO, ubwo ni bwa bushyaka buto tugiyemo. Abo bose rero baje birundira hamwe. Ubundi yatangiye ikora mu buryo bwa rwihishwa, ariko muri 1992 muri mitingi yabereye muri za Gisenyi, Perezida Habyarimana yaje kudekarara ku mugaragaro muri 1991, yadekaraye ku mugaragaro ati tuzamanuka. Ni handi yanatangaje ijambo ko ari kinani cyanane abagome n'abagambanyi, abivugiye za Gisenyi hari. Nibwo yaje kuvuga gutangaza ku mugaragaro ko bagiye kwambara n'urubyiruko rwe bakamanuka. Uyu mutwe w'interahamwe rero waragiye wifatanya na ntuzana n'igisirikare, birasa neza batorezwa ahantu hatandukanye, ariko ukaba Wikipedia igaragaza ko kuri ubu ngubu aho ukorera muri Uganda, u Rwanda ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turaza kuvuga imitwe none yagiye yishamikiraho nyuma. Mu bayobozi bawuyoboye, uretse ko mu Rwanda ubutagihari interahamwe umutwe w'interahamwe warasheshwe burundu ntawe ugihari, nubwo hakira abantu bakigaragaza ingengabitekerezo yawo bari mu gihugu, ariko nyirizina uyu mutwe ntugihari. Ariko benshi nibo bari muri FDLR. Turari kuza kuhagera mu kanya. Mu bawuyoboye rero hari ni Kajuga Robert niwe wayoboye interahamwe, ariko ubuyobozi bukuru bw'interahamwe bwari ishyaka MRND, sibyo? Kajuga Robert niwe wayoboye, akungirizwa n'uwitwaga George Rutaganda. Hari abandi bari muri komite nyobozi yabo, harimo nk'uwitwaga General Augustin Bizimungu, Colonel Renzaho Tarsis, Ildefonse Hategekimana, Ildefonse Nizeyimana, Protais Mpiranyi, Calixte Nzabonimana na Aloys Ndimbati. Aba bose ngira ngo bashakishijwe na ntuzana n'urukiko mpanabyaha, bamwe harimo n'abamaze gupfa, bari ku rutonde urukiko mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rwashakishije kugira ngo batabwe muri yombi. Harimo ababonetse, harimo abataraboneka, harimo n'abitabye Imana. Nk'uyu ndakeka ko ntuza uyu Ndimbati yamaze gutse deja déclaré mu buryo bw'officiel ko yitabye Imana. Uyu mutwe w'interahamwe rero wakoreye muri Repubulika ya Uganda, ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Nayo maze kubivuga, ideology cyangwa ingengabitekerezo bagenderaho ni ya Hutu Power, Hutu ultranationalisme, bakagenda none icyo kurwanya icyo bita communisme. Muri Hutu communisme hagati y'1990 uyu mutwe wari ugizwe n'abayoboke bari bazwi banditswe, uretse abo bagiye bashyira mu ntuza uretse abo bashyiraga mu buyobozi.
uyu mutwe wari ugizwe n'abantu bagera mu bihumbi 100, ariko uko jenoside yagiye ihagarikwa, hano ntitwashyizemo ba baturage bandi, uko jenoside yagiye ihagarikwa uyu mubare wagiye ugabanuka kugeza muri 98 interahamwe zari zigihari, zari zimaze kugera ku bihumbi 20. Kugeza ubu ngubu uretse ababa bagifite ibitekerezo by'ahantu bya giterahamwe gusa, ariko uyu mutwe w'interahamwe warahagaritswe mu Rwanda ntugihari, ahubwo wagiye gukomereza imirimo yawo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Wikipedia igaragaza ko muri 98 wagiye gukorera mu cyitwaga Zaire, wabanje gukora mu cyitwa Armée pour la Libération du Rwanda, ariyo yaje kuvamo FDLR hagati, ubwo ari hagati ya 1996 1996 kugera 2001, ubwo FDLR yahinduraga izina, uyu mutwe nawo waje kuba uyu mutwe nawo waje kwiyunga na FDLR, bakora icyo waje kwirema uba FDLR. Nanone muri 1996 uyu mutwe nanone waje kurwanwa bikomeye cyane muri Kongo, urwanwa n'ishyaka ryitwaga AFDL. AFDL ni rya shyaka rya Kabila Pere. Waje kwimuka rero ujya muri Uganda kuva 1996 kugeza ubu ngubu nk'uko Wikipedia bivuga. Uyu mutwe ufite amashami muri Repubulika ya Uganda. Kuri ubu ngubu rero, kuri ubu tuvugana, interahamwe ziri kwigaragaza muri ntuza muri Kongo, ariko zibumbiye muri FDLR. Abari kurwanya noneho by'umwihariko mu buryo bukomeye n'ishyaka rya n'umutwe wa 23 niho kubera ko wageze muri Kongo noneho wica utanzitse, wica abatutsi babarirwaga muri kiriya gihugu, ubarira inka, batwikira amazu, urasenya, ndetse n'inka zimwe na zimwe batabasha kurya, batabasha gusahura, bakazirasa zigapfa. Kajya nko mu ifamu y'umuntu runaka, agafata imbunda, machine gun, bakarasa izo nka ze zigapfa zigashira. Ngaba rero hanyuma tutaragera aho ngaho, reka tuvuge no ku yindi mitwe none tuzegurira muri Kongo, kuko n'ubundi iyo mitwe yose turi buvuge yaba Wazalendo yaba imbonerakure, biravugwa ko n'imbonerakure zamaze kugera muri Kongo, ndetse zagiye kwigisha abakongomani uburyo bashobora gukoresha imihoro bica abantu. Twahita dufata umutwe w'imbonerakure naho tukagira icyo tuvugaho mbere yuko tuza kuvuga aho bihuriye. Nituva ku mbonerakure turafata umutwe wa Wazalendo. Duherero ku mbonerakure. Mbonerakure ni umutwe nawo witwara gisirikare, washinzwe ahagana mu 2010. Hari ikinyamakuru cyitwa The Humanitarian kigaragaza ko imbonerakure ari umutwe witwara gisirikare, umutwe w'abicanyi, umutwe wahawe intwaro za gisirikari, n'abarwanashyaka b'igihugu bakunda igihugu, ndetse wongerwa imbaraga mu buryo budasanzwe, wongerwa imbaraga mu buryo budasanzwe n'igihugu, ku buryo bageze barusha imbaraga igisirikare. Ni umutwe ugizwe n'urubyiruko
rwo mu ishyaka riri ku butegetsi, bakaba barashyiriweho kugira ngo bakwirakwize propagande y'ubwicanyi ndetse no kugira nabi abatutsi, kuko muri gahunda yabo harimo kurimbura abatutsi. Abaturage b'abarundi barenga 21,000 bari barahungiye mu Rwanda muri cya gihe cya 2015, bareze izi mbonerakure kuba barakoresheje iterabwoba rigamijwe kugira nabi abaturage no kubumvisha kujya mu ishyaka rya CNDD FDD ku mbaraga, utabyemeye bakamwica. Bivugwa ko uyu mutwe w'imbonerakure washinzwe na Perezida Nkurunziza, awushinga aho byari bitangiye gusakuza ko atazemerwa kwiyamamaza indi manda. Hari muri 2010, ariko manda yagomba kuba muri 2015, sibyo? Nibwo yawushinze muri 2010. Ubushingira mu Bujumbura, i Bujumbura mu Burundi. Icyo gihe ushingwa, twongere twibuke ko washinzwe n'abantu bahoze ari ingabo za CNDD FDD. Bawushinga ari abantu bagera ku 300,000, bari 300. Abantu 300,000 cyangwa abantu 300? Ibihumbi 300. Imbonerakure zari 300. Zari zirimo abanyirizina bari bawuyoboye na bahoze mu gisirikare, bavuye mu gisirikare cya CNDD FDD, baravuye mu mashyamba, abandi batabashe kujya mu gisirikare cya guverinoma. Noneho batangira ubwicanyi gutyo rero, nguko uko byabagendekeye. Ubundi batangira gushingwa byabanje kuba mu ibanga rikomeye, batangirira ari mu 1993, ariko officially bashinzwe muri 2010. Noneho ibikorwa byabo ku mugaragaro bigaragara muri 2015, ariko batangiye kujya bashingwa gahoro gahoro hagati y'1993 kugera muri 2005. Ahangaha muri 1993 nibwo hari hapfuye umuyoboke w'ishyaka ryitwa CNDD FDD, umuyoboke wa Sahwanya Frodebu, wari perezida w'igihugu icyo gihe. Icyo gihe nabo bavuze bati abahutu tugomba kwirwanaho, kwirengera, kuko ari abatutsi batangiye kutwicira. Uyu mutwe utangiye gushingwa mu ibanga rikomeye cyane. Uyu mutwe watangiye gushingwa nyuma y'urupfu rwa Melchior Ndadaye, ariko bikiri ibanga. Yego. Noneho biza kuba officially muri cya gihe cya 2010, cyangwa ahubwo kigiye ni CNDD FDD yatangiye gushingwa, kuko nicyo gihe nyuma yaho hatangiye intambara ya CNDD FDD. Ariko n'uwo mutwe washingiwemo, ariko ushingwa n'abandi. Abo tuvuga bawuyoboye, sibyo? Hari abo tuvuga bawuyoboye muri 2010. Bivuga ko abawuyoboye ari babandi bari mu gisirikare cya CNDD FDD. Yego. Ariko muri 1993 kugera 2005 idea cyangwa se igitekerezo nibwo cyatangiye kuza cyo gushinga uwo mutwe. Noneho bamaze gushinga uwo mutwe, babikora mu ibanga, nta muturage ubizi uretse abo bari kumwe. Batangira kuwushingira no mu ishyamba, bakajya bakutoranyamo umuntu wabona muri babandi b'abasirikare ubona nta kabaraga, ari umusaza, ni nk'aho bagakoze demob nyine, ariko itari gushoboka kuko barakiri mu mirwano, bakamushyira mu mbonerakure, ariko bigakomeza kuba ibanga rikomeye cyane. Umwe mu baharanira amahoro witwa Jean Claude Nkundwa yigeze gutangaza ko atangiriza ibiro ntaramakuru byitwa Irene cyangwa se Irene. Bavuga ko izi mbonerakure zashingiwe mu ishyamba
zishingwa n'abanyepolitike batandukanye, babaha inshingano zitandukanye mu mirimo. Abangaba izi mbonerakure ngo akenshi na kenshi zabaga zitaranize, zabaga ari abantu bari aho ngaho batazi gusoma no kwandika gutyo na gutyo. Muri 2000 bari bamaze kugera ku 50,000 bari bagize imbonerakure. Imbonerakure rero zahawe intwaro, zihawa motivation, zihabwa byose. None ejo bundi bumvise ko banabaguriye imihoro. Ikindi mu ntwaro babaha apari yo kubaha ntuza yo kubaha imbunda, bongeraho n'imihoro. Nkuko mu gisirikare bashobora kuguha ibintu byose, bakaguha intwaro zose, ushobora kujya kuba ntuza kuba umuntu urashisha ibifaru, urashisha imbunda za muzinga, ariko batajya babura intwaro ugendana, imbunda yo kugendana, bibe ntuza imbunda za SMG cyangwa se pistoli, ariko uyigire, iyo ngiyo uyigire. No muri iyi mitwe rero navuze interahamwe na ntuza baguhaga imbunda, ariko n'umuhoro bakawibuka, umuhoro usanzwe, kandi leta zigashuramwo amafaranga kugira ngo babahe imihoro. Okay. Hanyuma rero ngira ngo twakomeza tuvuga no ku mutwe wa Wazalendo. Wazalendo ni umutwe ushinzwe vuba cyane, uracyari jene, washinzwe mu kwa gatanu mu mwaka wa 2023, ushingwa ugamije kurwanya M23 yakweraga muri Kivu y'Amajyaruguru. Nabitwaga aba Wazalendo, buriya ni abapatriote, ni abantu bakunda igihugu. Iyo nyuma yuko M23 yari yubuye imirwano, nibwo perezida yahamagariye urubyiruko, perezida Felix Antoine Tshisekedi yahamagariye urubyiruko rwose kwihuza hamwe kugira ngo birukane M23 mu gice cyayo. Ahamagara urubyiruko, aratangira barutoza gisirikare, baruhaye imyitozo y'igihe kigufi cyane, ubundi babashora ku rugamba. Abatangiye Wazalendo bwa mbere nyirizina ni imitwe yari isanzwe n'ubundi tuyitwara gisirikare, harimo uwitwa Alliance of Patriots for a Free and Sovereign Congo cyangwa se APCRS. Umutwe undi witwaga Nduma cyangwa se Defense of Congo Renovated NDCR. Akaza n'uwitwaga The Collective of Movement for Change CMC, ni zitwaga Patriot. Nguko Wazalendo yaje yo ndumva nta bintu bihambaye cyane irakora, ahubwo wenda activite zayo nizo turi bujyemo tuzihuze n'iriya mitwe yose uko twayivuze. Yego, turagenda duhuze activite yazo n'iriya mitwe yose uko twayivuze. Hanyuma ikibazo mfite ni iki, iyi mitwe kuki buri gihe ikunda gushingwa n'amashyaka ari ku butegetsi? Abahagamijwe kugira ngo arengere ubutegetsi, kuko baba badashaka kugaragaza igisirikare ngo kijyemo mu buryo buri officiel. Noneho bagakora ku buryo bakoresha iyi mitwe, noneho iyi mitwe bamara kuyikoresha bikabafasha kugira ngo barengere ntuza ubutegetsi bwabo, barengere ubutaza gutwarwa n'abandi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, aba bategetsi bose bahuriye kuba bafite ingengabitekerezo yo gutsemba abatutsi aho bava bakagera. Udebe muri uhereye mu Rwanda kuri Habyarimana, aribwo interahamwe zashingwaga, nawe yari afite ideology yo gutsemba abatutsi, kubera ko ngo hari hateye FPR bajyanya ko ari abatutsi bagiye kwambura ubutegetsi abahutu bari mu Rwanda. Mu Burundi naho uhereye 1993 bavuga ko abatutsi
aribo bishe umuyoboke w'ishyaka Melchior Ndadaye wari perezida. Yego. Bati rero aba batutsi bashaka kurimbura abahutu bose bari mu Burundi bakabambura n'ubutegetsi. Bati reka dushinge umutwe wo kugira ngo twirwaneho turimbure natwe aho batutsi batadutwarira ubutegetsi, batadutwarira igihugu. Muri Kongo naho yasano ya gitutsi irongera ikagaruka bavuga ngo M23 ubundi nuko wenda ntabivuze, iyi Wazalendo yari isanzwe ubundi ari imitwe iri aho ngaho y'ubuntu bw'ubusambo bwarindaga amabuye y'agaciro, bwarimbaga amabuye y'agaciro, ni babandi bajyaga kwiba amabuye y'agaciro ubundi bakayarinda. Bavuga bafite utuzina dutandukanye, bagahimba bakijya mu byiciro by'imitwe hagamijwe n'ubujura. Ariko hano abahuza nk'uko Wikipedia bigaragaza hano, igaragaza ko bahuzwa hano bagatangira imyitozo. Intego nyamukuru ari ukurwanya M23. None se hari ikibazo njya nibaza, intego no kurwanya M23 ariko bakayigereranya nuko ari umutwe w'abatutsi. Nibyo ngiye kwibaza, bafite igisirikare gikomeye. Ugiye ku rutonde rw'ibisirikare bikomeye muri Afrika, Kongo iza ku mwanya wa 8, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iza ku mwanya wa 8. Ukibaza kuki bakenera kwifashisha insoresore n'abantu mu by'ukuri batigeze biga igisirikare, badafite discipline kugira ngo bagere ku ntsinzi. Kuko yaba muri Kongo yaba mu Rwanda, urubyiruko rw'interamwe zari zigizwe n'urubyiruko kandi benshi ni babandi batigeze biga, benshi muri bo babandi n'ubundi babandi bari amavoyu, bari amabandi ari aho ngaho badafite ikintu batinya na kimwe, akaba aribo bajya kwifashisha kugira ngo babafashe mu ntambara. Bariya impamvu babifashisha ni ukubera ko aribo bashobora kumva badafata batagira ntuza esprit d'analyse, batagira critical analysis, nibagira ntuza gusesengura ngo barebe uwo muntu uvuga agamije iki, arashaka iki. Rero reka dukoreshe bariya kuko capacité intellectuelle, bagage intellectuelle yabo iri hasi. Nibazajya kutubaza ngo kubera iki, none tuzabashukisha ngo mugende mufate muteme ibitoki, insina z'abatutsi, ibitoki birimo mwenga inzoga cyangwa mugende murye inka zabo, mubatwara imitungo, ariko ntibareba backfire. Ntabwo bazabasha kureba ngo nyuma bizagenda bite. Bavuga bati ubutegetsi buradushyigikiye, kandi nabo abategetsi bakabikoresha muri ubwo buryo kugira ngo bagaragaze ko bashyigikiye, ko ntawe uzabakoraho. Ni muri ubwo buryo rero bagiye bifashisha abo ngabo kugira ngo batazagira umuntu babaza. Okay, hanyuma iyi mitwe uko ari 3 ihuriye kuki? Icya mbere cyo ihuriye mu gukora genocide. Bose icyo bagamije ni genocide, ni ukurimbura abatutsi, sibyo? Ni ukurimbura abatutsi. Icya kabiri irahurira ko yose mu bikoresho babahaye babaho n'imihoro, sibyo? Yego, babaho n'imihoro. Icya gatatu bose bafashe imyitozo ya gisirikare, sibyo? Yego. Icya kane bose ntabwo barwana mu gace kamwe, barwanira region, muri region imwe, uretse iyi Wazalendo nayo. Ariko muri ntuza muri ideology yayo bavuga ko niramuka itsinze uru rugamba izajya kwifatanya n'u Burundi kugira ngo baze guhirika n'ubutegetsi bwo mu Rwanda. So ni ukuvuga ngo rero ni imitwe yitwara gisirikare ariko iri kuri ntuza, iri kuri iri regional, sous regional, iri sous regional. Hanyuma ikaba itandukanye kuki? Itandukanye n'ibihugu iherereyemo, icyo ni kimwe. Ikindi
nuko ntuza ariko nta kindi nicyo ngicyo gusa n'ibihugu iherereyemo n'abayishinze ariko abo bayishinze ntabwo bitandukanye kuko iyo mitwe yose yagiye ishingwa n'ubutegetsi ariko ni uduce iherereyemo gusa nta kindi kuko hose barabihuza ari kujya ku rugamba na Wazalendo nanjye kuvuga ngo nitaragiye ku rugamba ariko Wazalendo yagiye ku rugamba muri Kongo ubu ngubu iriyo ku mugaragaro biri officiel niko kantu kakendaga kuzamo ariko interamwe zagiye ku rugamba murabizi mu kujya kurwana na FPR inkotanyi ntuza Wazalendo bari ku rugamba ubu ngubu kujya guhashya M23 wenda icyo ntuza itakoze imbonera kure z'i Burundi icyo zitakoze nuko ku rugamba rwo mu ishyamba ariko zatangiriye mu nibagiwe niho zatangiriye urebye nta kintu nacyo wavuga ngo batandukane buri mutwe wihariye gusa icyo mu mitwe yari ifite imbaraga cyane interamwe nizo zirusha iriya yose imbaraga ko zo zanakoze zikora genocide zirimbura abatutsi abagera kuri miliyoni irenga kandi noneho ikindi bahuriraho nuko aho iyi mitwe iri igisirikare kibura ijambo ugasanga iyi mitwe nihabwa ijambo abategetsi b'ibihugu bakavuga bati ko iyi mitwe ariyo ifite ijambo ari ikunda igihugu kurusha abandi iyi mitwe ubu tuvugana yose iri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo interamwe nyirizina nk'interamwe ntabwo zikiriho umutwe ntukiriho kuko nyuma yuko RPF ifata ubutegetsi muri 1994 ex-FAR hamwe n'interamwe bahunze benshi kandi muri bo bahungira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo uyu munsi baje guhinduka FDLR bavanze na ex-FAR bamwe na bamwe bo muri ex-FAR kimwe n'interamwe hanyuma Wazalendo ubu ngubu tuvugana nayo iri muri Kongo amakuru dufite nuko nayo yagiye muri Kongo kuko uribuka mu misi ishize amakuru yavugaga ko leta y'u Burundi yatumije kontenere enye z'imihoro z'imipanga ndetse bavuze ko niyo mipanga yagiye ihabwa imbonera kuri yego bakanabigisha uburyo bazayikoresha amakuru avuga ko muri ari konteneri imwe yakomeje muri Kongo ndetse ko boherejeyo n'imbonera kure kugira ngo zize kwigisha insoresore ubwo ni Wazalendo kimwe n'izindi nsoresore uburyo bashobora kwirwanaho bakoresheje imihoro ariko ibyo bo babyita kwirwanaho ariko mu by'ukuri intego iba ari yo kujya kwica abatutsi bari muri Kongo imbonera kure ziriyo Wazalendo iriyo FDLR ivanzemo interamwe nazo ziriyo kuki iyi mitwe yose yibasira abatutsi nari nabivuzeho gato ko ari ideology iri ku bategetsi n'ubundi usanga babona ko umwanzi wabo ari umututsi tuvuge duhere i Burundi navuze ku bijyanye n'uko Melchior Ndadaye yishwe byavuze ko yarekoreye kudeta na ntuza na Bikomagu Komagu wari koloneli icyo gihe ubu nawe yarapfuye mu minsi yashize apfuye yishwe n'abantu bataramenyekana ariko se koko nibikomaga wamukoreye kudeta kuki atari we wafashe ubutegetsi nimba ari we wamukoreye kudeta nta wamenya ariko nuko ari we wari uyoboye urugamba niwe wari chef d'état major niwe wari chef d'état major icyo gihe ariko bishobora kuba barumvikanye na Buyoya wahise asubira ku butegetsi Buyoya niwe wahise asubira ku butegetsi na niwe wari warasimbuwe na Melchior Ndadaye bashobora kuba barumvikanye rero bamara kumvikana ati genda nkorere kudeta ubundi Melchior Ndadaye ubundi yazize iki Melchior Ndadaye yararashwe ari ku butegetsi
yazize iki nyine kugira ngo bamurashe? ntabwo barasesengura ngo bagaragaze icyabigaragaje, gusa urebye ni kudeta kubera ko hari n'uzahise ajya ku butegetsi. Kudeta nyine zirakorwa. Oya, ariko wibuke ko ntabwo Buyoya yahise ajya ku butegetsi. Melchior Ndadaye yamaze gupfa, Ntaryamira Cyprien niwe wafashe ubutegetsi. Ntaryamira Cyprien waje kugwa mu ndege yari itwaye Habyarimana wari perezida w'u Rwanda. Hanyuma ye ntibantunganya abari gufata ubutegetsi. Buyoya yaje kugaruka ntibantunganya byamunaniye kuyobora Burundi. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari bo, n'ubundi hakomeje abantu bo muri Frodebu. Ikigaragara neza nkeka ko ari kudeta. Sinzi tuzabisesengura turebe, dutumira abantu babisobanukiwe batubwire, ariko ikigaragara kuko ako kanya ntabwo yari kudeta. Ikindi kandi igihe Melchior Ndadaye yapfaga mu by'ukuri ngo uwo bashakaga ko yicwa yari ntibantunganya wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga, kuko bivuga ko ntibantunganya n'ubundi bagiye kumwica nawe amenye ko baza kumwica. Icyo yakoze niki, yihinduye umukozi wo mu rugo, yikorera umufuka w'amakara, arasohoka ntibamumenya. Binjira bari kumubaza kandi undi yasohotse yagiye. None ntibantunganya bari kumuziza iki ko yari ministre, hari president? Ushobora kuba uri ministre ariko uremfliwa kurenza. Iyo bari kujya iyo biza kuba gutyo bari kwica, twemera ko bari kwicana ntibantunganya, bakazasiga se uwitwaga Nyangoma Leonard, uramwibuka? Yego, Nyangoma ndamwibuka. Naye ko yari emfliwa cyane kurusha ntuza ntibantunganya. Ahubwo we yarashinzwe iki Nyangoma sinibuka neza, ariko niwe wari uzwi cyane. Ari ishyaka yarakuriye ritari na rishoboke, wenda reka tubiguguringe turore, ariko bavuga ko yari wari ukuriye Sahwanya Frodebu. Reka tubirebe gatoya tutaza kubeshya abantu. Umunyapolitike w'u Burundi ngo uyu ndamubonye, Ronald Nyangoma, Burundian politician, ngo following his graduation, reka turebe. Ni Frodebu. Nyangoma was founding a member of the yari membre fondateur, yari umwe mu bashinze ishyaka rya Sahwanya Frodebu. Sahwanya Frodebu no wari ukomeye cyane rero, kuko buriya i Burundi, buriya umuperezida w'ishyaka, founder w'ishyaka, niwe ufite ijambo kurusha perezida w'igihugu. Niyo mpamvu ubona na n'ubu ngubu ubona ko abantu bo muri ntuza bo muri CNDD-FDD bajya gutyo, ukabona bakoze mu bwanwa ntuza perezida uriho ku gihugu, bakamuvuguruza. Ni ya power y'intuza y'ishyaka ya perezida w'ishyaka. Rero ntabwo bari gusiga uyu mugabo, niwe wari ukomeye cyane, Leonard Nyangoma niwe wari ukomeye kurusha ntibantunganya Sylvestre. Dukomeze noneho. Twari turi kuvuga impamvu iyi mitwe yose uko ari 3 yibasira abatutsi, nibyo harimo gusobanurana. Niyo mpamvu twari dutinze gatoya kuri Frodebu y'i Burundi. Twihuta cyane kuko umwanya uri kutujyana. Komereza aho ngaho. Twari tubirangije tuvuga aho bahuriye, tuvuga impamvu bibasira abatutsi, bijyanirana n'uko nyirizina bavuga ko umututsi aba ari umwanzi wabo. Noneho bakavuga bati reka tumutsembe, tumukureho, tumumareho, noneho tusigane ubutegetsi. Ubundi bakagombye gukoresha igisirikare, ariko imiryango mpuzamahanga yabamerera nabi, kuvuga ko gukoresha igisirikare kiba ari cy'igihugu, ntabwo kiba ari iki, ntabwo kiba ari ari cy'umutegetsi uri ku butegetsi. Icyo igisirikare kiba kigomba kurwanya. Mu Rwanda wenda byashoboka ko bakoresha igisirikare, kuko abajyaga mu gisirikare babaga bakomoka ahantu hamwe. Tureke no kuvuga ngo babaga bakomoka mu bwoko bumwe uko babyemeraga mbere ya jenoside, ariko babaga banakomoka no mu gace kamwe.
ibyo turabyemera ariko ntibyabuzaga ko hari mu- n'abandi bakomoka ahandi bahari. ariko babaga ari bakeya nta na influence babaga bafite, ariko bitandukanye no mu Burundi urabizi ko nani CNDD-FDD ifashta ubutegetsi, habayeho amasezerano yabereye Arusha, bumvikana ko bazagabanya imyanya yaba muri politiki yaba no mu gisirikare, ku buryo mu gisirikare yagomba kubaho 40% y'abatutsi na 60% y'abahutu. Muri politiki naho byari uko nguko. Urumva icyo gihe n'abantu bayoboye bari bakiyobora ingabo benshi hararimo abatutsi bari bakirimo. Ni ukuvuga mu by'ukuri mu Burundi ho ntabwo ari gukoresha igisirikare bife kukorohera, ntabwo ari kimwe n'ubu ngubu baba ofisiye bose b'abatutsi bagiye babica bashizeho, ariko mbere bari bahari kandi bari benshi, ntibyari kukorohera kubera influence bari banafite. Ariko ubu ngubu mu Rwanda byari gushoboka, mu Burundi ho ntibyari gushoboka. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, muri Kongo naho gukoresha igisirikare byari bigoranye kubera ko mu gisirikare cyari kivanze, harimo abasirikare bavuye muri CNDP, harimo abasirikare bavuye muri RCD, harimo abasirikare bo mu gihe cya FDLR, harimo abasirikare bo mu gihe cya Mobutu, harimo n'abandi basha ibigihe cya Tshisekedi. Rero byari bigoye ko ushobora gukoresha igisirikare. Niyo mpamvu mu Burundi no muri Kongo bashobora kuba mu Burundi bashinze imbonerakure, muri Kongo bashinga Wazalendo Patriot. Hanyuma mu kurangiza ibi bintu ko bigenda bifata ubukana kurenza uko nkeka n'abashinga imitwe babitekereza, bifata ubukana bikarenza urugero, bigatuma abantu benshi bapfa. Kuko uko abantu bapfuye n'igihugu burya gisubira inyuma mu bukungu gisubira inyuma, ndetse n'umuryango mpuzamahanga ureba nabi, benshi batangira no gukurikiranwa, abaturage bapfa bate. Hanyuma ibi bintu bizashira gute, ibi bintu bizarangira gute? Ese aba bayobozi bakora ibi bintu mu by'ukuri muri bo baba batekereza gute? Buriya hari najyaga nsoma ubuhamya cyangwa se ubutumwa bwiza buciye mu bantu bitwa abatemwe de Jehova cyangwa se abahamya ba Yehova. Iriya dini ari ibintu riziririza cyane, ariko naje kubisesengura nsanga bari bafiteho ukuri, ho pourcentage wenda itakabije cyane ariko iri hejuru ya 50%. Hari ikintu bita abanationaliste cyangwa gukunda igihugu by'indengakamere, ukumva ko wowe urenze kuba abandi banyagihugu, sibyo? Aba banationaliste tubare abanazi, barabo kwanuza bo kwa Adolf Hitler, tubare abantu bo kwanuza bo mu Butaliyani kwa Mussolini, Roberto Mussolini, nabo bari abanationaliste. Ariko iyo tuvuze nationalisme hari abantu bashobora kubyumva ukundi, ariko kwa gukunda igihugu ukarenza urugero, ukarenza kuba umunationaliste, bituma abantu bakwegera bari aho hafi ubabonamwo abanzi, ukabarimbura, ukabakuraho kugira ngo usigare wenyine ari wowe urya iby'igihugu. So uyirebye nicyo kintu kiri kugaragaza yaba bategetsi bari kuri iyi mitwe bose, ahanini bari bafite ntuza nungu byana ndi kunanirwa kubita abanationaliste, ariko bo barenze kuba bafite urwango ruri indengakamere rwo kurenga rwo kwanga abantu badahuje, sibyo? Bashaka kuba mu gihugu ari ubwoko bumwe, itsinda rimwe, ariko nabyo ntibyari gushoboka ko bari kugeramo nabo hagati ubwabo bakatonya bakivangura, bati wowe nubwo uri umuhutu tibya byose ufite umuntu w'iwanyu w'umututsi cyangwa se wo muri family washatse umututsi, nabyo bakongera bakivangura, ugasanga nabo baramaranye. Asigaye ngerero ikintu kiri imbere cya mbere gitera ibibazo ni inda nini no gushaka gukumira kutava ku butegetsi. Ibyo byose nibyo bigenda bigakumira igihugu
bikajya mu mitekerereze y'abandi batirika turimbure bariya, ariko abantu bose bumvise ko gusangira ako gatoya ako kabisi n'agahiye, bakumva ko abantu bose bareshya imbere y'amategeko. Ntibibe ko kwakunda abantu ngo abantu bareshya imbere y'amategeko bikaba mu nyandiko muri texte gusa, ariko nibareshye no mu bikorwa, kumva ko umuntu asumba undi, sibyo? Nubwo mu mategeko byanditse ko bareshya. Iyo ni imwe mu mpamvu rero ituma abantu bashaka kurimbura abandi. Ariko ibi bizashira nuko abantu bose babaye inshuti bakundanye, bumva ko bava amaraso amwe, kuko ntawe uva amaraso y'icyatsi ngo ndave ay'ubururu, bose ni amaraso atukura. Bakumva ko babereho kugira ngo bunganirane, bafatanye mu iterambere, kuko n'ubundi ari ubwoko bumwe bwubatse igihugu ntabwo cyatera imbere. Iyo ntuza irwo ruvangitiranye rw'ibitekerezo nibyo byubaka igihugu. Ntitugomba guhuza, ntitwahuza imyumvire. Niduhuza imyumvire ntashobora kukubwira nti hindura gutyo, ntabwo tuzatera imbere. Tugomba kubaho variyete y'ibitekerezo. No mu rugo washatse umugore n'umugabo, ntibazatubeshye nta mugore n'umugabo bahuza imyumvire, ntabwo bibaho. Niyo mpamvu ahantu hose habaho ubuyobozi, hakabaho amategeko, ni ukubera ko abantu hakabaho amabwiriza, kubera ko bazi ko abantu badashobora guhuza. Nimudahuza kuri ibi ngibi, ariko muhuze ku mategeko, amategeko ajyeho kugira ngo muhurire hamwe ku mategeko. Niyo mpamvu habaho amatora, kubera ko abantu ntibari buhuza, ariko muratora muvuge ati reka dutorere iki cyemezo, ababaye benshi bagire. Niyo mpamvu no mu rugo abaho umutwaro uko byagenda kose, agomba kubaho, kubera ko buri wese agiye azana igitekerezo cye akagishyiramo hariya, hakavamo akavuyo urugo rwasenyuka. N'abana ntibumvikana mu ngo, wese abantu ntibarwana, kandi bahuje ababyeyi bose cyane rwose. Abana babwira ati ngo tubwire uwo wanga, agahera muri wa mwana akunda cyane mu rugo, akaba ari batekura urushyi cyane. N'umwana barwanira ibyo kurya, sibyo? Ni bose ikibazo gihari n'inda. Barwanira ibyo kurya, umwana kandi azi uko bose bavukana, ubahahira ari umwe, ari uwo mubyeyi wabo, ariko umwe agashaka kubyiharira ngo ari ye wenyine, cyangwa se asigire mugenzi we dukeya duhari, ibyinshi yabimaze cyangwa ibiryoshye yabimaze. Hanyuma rero dusoreze hano ikiganiro cyacu. Turaza kugaruka mu kanya n'ikindi kiganiro. Abadukurikiye turabashimiye, abatarakora sabu ntibibagirwe gukora sabu kugira ngo ikiganiro kizajya kibageraho mu gihe tutangiye ikiganiro bahite babibona. Hanyuma ikindi nuko abatarakora sabu, ikindi nuko dushishikarije abantu gukora share, bagakora like na comment, kugira ngo buri gihe bakoreshe kugira ngo ikiganiro kigere ku bantu benshi bashoboka. Kapone, ndagushimiye rero. Murakoze cyane namwe banywanyi ba Rwanda News 24. Wowe ukibona iki kiganiro, nimba cyagushimishije gisangiza abandi. Nimba ari n'ubwa mbere ugeze kuri Rwanda News 24, kandi ahandi subscribe kugira ngo ibiganiro bijye bikugeraho umunota ku wundi. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Bye. Hasta la vista.